Arebusia and nano pepper inform you about kind sa ye be sing kunya dwendwen o man Ghana ho. Honorable George Kuntu Blanks in the Veneral Kuntu, former member of parliament, a Kumfi constituency, was Central Region, Ewofia. Ras, Mokaba. Say, oh, I don't need to use Kutam. And Honorable Robert Safu Mensa and Sim Rashabe Journey, Snowful North constituency in the Brown region. Honorable Mokaba. I do sorry. I was and come on bed. Enti shots here every abontin. This is should media snamika say Ibenya communication director Emma the New Patriotic Party we say MPP Nana Akomia and no mo a year some phone share mu bi efa wo yomi 51.2 million sky doso. Na ye be chena dwenche efa a year press conference. Nana wotimi ka mo ache eba UTV so. Me ya me jo so pa. Na apom ti san. Ye ko so binya. Ye da nyamia sa no pe de wada pa wada no nti ye frɛ wa there is not radio stations that would drop you them so more friendly. Now chiche mu anu anti na jawadarma ya frɛ wo a wonso agye pin so be chiche mu. Enu am press conference na adwen na touch pa ne de hinana. You know me that so me share with you for me me and mobile studio hono. Ya dream track kitwa na the same. So awo yo me sikaya ye twia manuya. Yenya ye bufaso Supreme Court High Court wine ye bufaso ya e asem akobe ye trimu po e na ban penifo bi aye ti be wia Ghana for sika en ye ni wo yo me akoya sa hihye ni wie sika eno aya asem ayiwo na ne e ka no me se yenya ye nsori waka nyenenyo anko ye sika any risk kanu na yenche abani say on fa kwan bia oso fa so no kodi sika nje na le to su mienu nipa na any wo you me ko ye kan na ne ya ye hwe sika kati ese yenche o maso me ya sika no 51.2 million a ye twa no 2011 and now the bar a Sikemua is about 135 million Ghana cedis. So that's currently the Persia Kokojima. Now, Engineer Swarno and then say, Tama Assembly called Supreme Court. Supreme Court can say, Engineer Swarba could cranny ho, she be to a capre, Amawoyome. Almost I can say, Osha kwaya buying name a banting for years player. Nelson Biani, on the chat Biani. And he create loot and share. As the speakers as chrono fita can on my bogana for. And now she showed me high court Yamufa, a bandy will me call you. Almost a banana boakra, a bandy bar court. A high court is a shoddy, lackadaisical, and a waste of time. Because I like all the point in this abana only a serious on the discanamai. And in a can say a chronofita a chimopo and a dafagana fosika. Buying into a number papa no could just came there because the Isika. Now you paddle so Moboa can yen show my son. You know, also on the power studio, I owe you a Juma de Dindia Magane. But soon you were a toe, I buy you to walk a crack. If you will pay about you to walk a crack. Yeah, mamma, I'm a Riaso, Robins, Acola, and Bashanechi, or Tom Trapia, or no, Yatin toward the Bia, one city. Ye no Kaya, ye dead, the Lolly if you're bones, so to your dead, a while, ye Jumatin. Omunya, a Tom toward one city. Now, confess, I need pay and crown crazy king. One of Chiado so poor my way of it. Ask if him, I will hope. Just Canada Banjana. Yes, I'm a young man in the Yo, Nana just say, na him say be attorney general to say wasa akoko to be say nka ya appeal. Na nka kwan ya wo fa so na nka wadi sika ma Ghana fo. Na wo ka se Ghana fo yen sori waka na wada roma mremu no wo kire se waka no yen fa kwan be so. Yeah, attorney general so ya appeal. Ya appeal. Na undum ya say assembly court. I did in Femi and Sunny 3.5 years, and I said, you were hot. 3.5 years. When you do a beer, a man penny for one purpose.
bosumi miensa nine yen court Emma court no kwa fine about 500 cities meaning so be kaya me kai pa but court say about you serious so na papa no judge no ebu asem no say about any serious free miensa no hwe about ni yo so na ban na ono aka say about no any serious me na Supreme Court and if you have a call you, I'm Martin Uncle Casimino, and I'm riding sick and I want things any name there. I call Supreme Court. And you have put a coin. And a Supreme Court, I can say, I'm Genaslovia and Tibuchas come away. And Nuntino, a buying Concord is to come. Mia, that judgment by a feedback on the a buying to me engine capre. So, inti can I say abana kasabdia? I say a libra pound opposite can. I say a tosin. Kind of idea. In the end, sorry. Now I am abani who say you are funny won't channel. So I could just say no. Abana what you have to say in a fire with features coming in. Say Mimo dear. What you will never bomb up. Some padia, not Malawi to now can dear. I don't think I buy me paying for a boy where you make death and sign letters. Nature, that is my entry of muscle. Now, my fellow can look around or African Kaka. Other than Nipamarco, where you Nipamarco, or Kuta to on your magician, or Timiko abandon therefore. For a Ministry of Justice and Attorney General, Ministry of Finance, Comptroller and Accountant General, Bank of Ghana. What you need to have a quick bomb portfolio for a codified case. Yo nana we de odarma e da sene ncheche wano pe ye de besia na emresem yatwa so. Yo nana kumia communications director Emma the New Patriotic Party enra nsamtwo fo nhyiamu a moye efa wayomi 51.2 million Ghana cedis a Ghana ban tuama no a enye kwan paso a eye court say wontua sika no Emma Ghana fo ena no work as Ghana fo yen sorry worker. Happy birthday to Mr. Augustine Prempe. Kane na ye djuma ewo audit service na ye auditor pa bo djuma yi na wodi 8 years yi odofo bi say nyame wonhira wo say may God bless and establish you in Jesus name. 8 years then say establish you watch pa oya de we free Reverend Edward Agyeman Prempe one ne manyina ana fe osikani mensa oye djuma osikani mensa bonsu oye djuma ewo Rainbow 2000 Limited eno nso eka Hippo group of companies and say opening happy birthday to you 80 years there. Okay, ya kwa enim na fe ya kwa akohwe short code 1441 mama chat in fi raskuntu quickly yen hwe press conference and MPP for a year what you mean 51.2 obi oka ho bia ye money dey ne mfa ne mra bonte mfa ne mfa mra kwan so na Ghana for so en sorry waka na ya da che yo Eke yes sir and a pedi kan mama wa finshiapa fe commissaire say nyame no ya dom sade cheon na nyame de ndakro kan da ho a nyanyi panyina na wonya ze binim wo mo kira ije wo pe wa kope on krabio na binim so am no do ko hye na se yen nyame an adom na se ya so na yete ha na ya adom na mafasa kwanje su na machia echiefu a wo tie yen woro hweyen wa amanone ne Ghana ha yinara now more especially ekumfiman mama wachi na mo afinshiapa so Eke se yenu anom amanyoku MPP se wehia na woso wo wano ato asem mu de wonhwe na atentene ne enkodo wo dam ato yenchema mfa na esan na ebi sana oman isan esan ni ma esana there be so true aha we be the minimum different from or how esan fantin ye kan esan se nka bi nshem na damadi onipa da san watra ho no de na dwen ade afọ man no mum wodam kwan no do yenya nda ho ozan de san yin da ho ho a
yenyi da ho anche da madi jorinsi enti se won so waka bo ye Ghana fo na yewo kebimam kebi amanyoku sam ne yere no Ghana ha enti se wo so wo kire wadwena oye na mom ya adwenkire kwa waso kwane bi a wo fa do obo aban na onua no sika no wonsa beka oye sinde be kire wadwen wuratara wo se na nyansa anyi pa kuniti na mama obi ehun obi so hui azaza oni ntina wo kire wadwen enti se wo kire wadwena amampara meka kire de nya adwenkire keke kwan bi a waso wo fema wo boa aban na yebetumi yensa keskan ma Ghana fu ina ye kuma beto yema obiara nsu won kwan enye bi na wo ka se wo mo ebubo wo mo din nyina no yemfa wo mfa mra kwan so se no ze kwan kwa ye fa so se ya kwan krope na ye fa do ya de kire damfo nti bi na o maka aha bi na waka nti ma oboboa ezi nye kasaw nye na hia ozane ma yedu oman a odi ye na yehu de se Ghana ohwe ye na ya hwe ase dumso bai so kan obiara aha o sha ase na binum fi de oyobi na wenye na asem nti ya sha ase ya to ho nwom nanso obai no aka ye nyina nti na de bia tike betra me ka cho de aya moma yen kai efu ponko no nwum no da manwum no se etra wona etutu na abasa na hwemu ahu de onipa obo nwum no nyame nhira no ma ne nkwatente so ewupu a nyame mfa ne krensie o sande nyansa na adwene wom azaze ozana asembia enyiwa amfo nyipa wo man mu nye bob ko yes enti mesrede wa kire wa adwena mo ma nyina hwara kwan bi yara wo fado wo mbra kwando a wo de bo aban na ozana ye Ghana aban ye nyipa ba ko na aban a ozana yeto aban wie na ye yo man panyin ye wie a ye yi was oman panyin azaza nti yo man ni na wo panyin nti kwan bi ye na ye bo na oman panyin betum na soye na wona awamo dibiu ana dwumedi bi ahye won se de won ye da made mfa nsom ye Ghana fo no ye fado a ye be ye no obobo asende ye be ye only press conference se press conference nim no ana obi ni timu pope to dwa se misusu se aban ye ni sei o ye ni sei a ebeboa nti kwan bi so no wo mo so bo aban se aban ye eke sima abo abado ho de akwankyere nemum anara nso hara die na so se nkomo ye ka ho ana me kire de bi a wo akwankyere bi a oboboa madam eginatu esipi ona me sre de press conference in dem wa oh san ka asem na za ka ni ote wa ate na mo me kire de se ole won chichire wona waka ho no wo ye anamwa aya akwankyere aha won chichire ode ekire kwana won fado nchichire Ghana womra na mra no aban na hweso bia be di mra so no na obi aye bone ne ka se bia ye mfa na fa mra kwan so no wasa kire nipa na say of course ebi na ko ayi court ya wada se me ko to ya mo wada waye ma nyipa no be ka dwe me no wan ye ye be I wish I was school to know. I mean, I say 1441. We have press conference. We have said, "Minim say, almost I'm from man and say, can't go to go for no." So I'm mama hu na makan. Nti ma so hu kam ye nko. Me kwa na me ka bi enye ye. Do some moderate. Nti jan. Yama na nara okofa na ni odi ahwuru be fi na so odi once baba nti ma na kan asem. What's them so no na man obeto. Ayo. Honorable Robert Safumensa. Yo ekemidase. The mechanic say the kamenchia UTV. Ahwefo a wo wi asa fana nyina. Titulus na fun of but they be am ba ha me ka say UTV edwuma pa mo yes na fun of bebre ye hunu bi o god so mbem area on mu money na mo ma mo ntre mo ntaba mo na mo nuru osoman and yes waje adwuma ya no pai ya de egu ahoboa so de ne no say na wo de ade me mo bi na funu mu a ana e de sen say ya che wo de mo mfumu no ya che mo nya ne ntamman abiwa kwa bia na wo cha no sese no nti egiso yo de che na no mo na ebusuafo o was na fun of na de minu apani honorable kuntu ekan no kwasem ni yes waje atum say wo yomi asem a sika kodi no ho a brichi bi na bebo men na de all kan me ne nya adwene ne say opposition ye press conference wi a ye nsa nkyere aban kwan kwan obefa so a omo a
omo nyina aboaye Bruni say aided and abetting no almost omo beko aduamu senia ese na wa kan mra wo man opposition there yadwuma ye ne say ye o say ye tie chire na ba bi a ehun se ne ma chia wo man no mu ni ade no ye betwe aban aduse opposition mu mpa ya mo ba no sa aban beti oh no ye nye nanado ye franka tufo a me chia na no pai na small kan ne say say MPP bedding kunim 2016 enyina say omampani mama obefeli so because enye ne fellow obefeli no na be ma ye din kunim ba no be mo din kunim oh enye mpempinya sa ni nyina agina ye adwuma ye be ne organization ne wo say aban asiso no ya me ne fe ye general understanding say ne wo say aban asiso no ye wanya na wo tumi ka so be ni say nya na nkofo be nyina so aban na anye na wo ye yi party na also organize hu ya anya ontutue ya eno nko amra of victory nti nya eno nko na di nkunimdie no beba but so organization no ene ne wo pese wo beye in place of the abandoned to sure any say wo see to niema because Kwame Nkrumah can say organization decides all and the everyone say aban obi anim say the performance is very abysmal bad niema nkoyi then so yes tra audience here dem from so aban niema nkoyi nti ya wo ne awia that is not it and no dan chen a Nana do be president I nim so be 2017 oba be to adwuma obi yes so ade no set te kra now be take over be bre nti no dey we are not wishing any bad for the government because at the end of the day Ghana for ya na ben esum but they can say ya dey no say a pointing loopholes but be near me chia ya twa ban adwin susu ne ma wiase nyina hunu say abai wo so aha na wo chia fa say na ekone ade na ye ni to me say ye kokoche we no dey ombegina court under the criminal act. Civil aid dey fine you betimi akọ court say dey you were Martin me di court yi. Court we no. Who enforcement one na say aban ni institutions state institutions are aban na reso na say afini a kire ni. Nothing is happening you hunu we Sikaya Supreme Court rule say you are why me sika na okoje no. Enye sika papa na yeso oje. Oni hu kwan so oje. Nti yensa nyi sika no back. State na TS kanu aban crofo na TS kanu man na no mra ne say omo ansa ankoji mra after na ehu de aban ye this opposition story kra court and that civil you know say be a court rule man aban ye so hema enforcement balance so anya e dey opposition ya ne say omo timi omo gusu ahwehwem no manya kakra omo identify niam bi a eye woyo media and say court run che say court bo bibisa na wo se butua na wantimi ntwede nsa to japade na de nti omo gusu sana yate afini akire ni omo me kan kire ye say na omaji aban ye gusu ye de nye sabe woyo misika nko ani sika ase yenye o jidade e ko ho no mo ni adade ase yenye already sika be sine ni nyina ne je ye hu nani so bia jidade wo ko to ye ka ho ase ne bra da eno wo ho ansa na sika bi o mu tuatua ye so a omo atra se a report no ba abonte kire se omo refund ya sha se refund se tuatua masa minia AK na se ni bo obi bu interest free loan say bra yo mu o man mu sese no every peso counts because Ghana is broke. So we man none of finance minister saba parliament so be kan ya utimi say bra yo mu ne bra e din pa ene e to abade o man hye wonsa o man mu ajapade nyina hye wonsa e ya ban se de say obebo ho ban no protect ya ajapade na man so ban tra ho na ban panifo town ma leakage say ko ho no mo say utimi say e well orchestrated so we kwan a we the crowd of events na ni nyina che say e ade a mo plan e because we time kura sikatua me nia kuntuni wa ye mi chief whip for parliament be we di DC pe ni adade so wo di sika wa ban ho a bra wo bre pa ansana aban sika release am wo hwese ne oyo media call ya the way they paid with ease e kwa of us ni utim se ni nyina ya ade a eye plan dey ti opposition yaka say aban na na kokko gina court say e kwan a oyo mi fa so be di sika no ho ahwan no ti amra e na ye bisa say why we na sorry call Bank of Ghana and as a co-controller no call your check sign or this can say obi na we en hye ma ye tua sika no enti say sika na ye tua ye no enye kwan fa so tua ne nya dia obi bia o kan ho bia obo aye e wo sa kwan ye fa so tua sika no so bi no ono so wa no ye se oba be yi adenti na wayo mi nkwan na de ni ko gina court ebra asemi ba foforo mpanifo we boye omudi yewura ni kwenu mu ni wan no nyina na ye do mo call court bi kan o du ba bi ya nte o mo kwa assembly na akwa se wayo mi nkwan ti de ya kan say attorney general na o sabre no a o man opinion say Ghana man ni case
yentua sika no ma Wayomi one na ba de akire mpanifo ye ho bibia Minister of Finance control no obi bia wo nsa wo mbi ansa na ewura Wayomi nya sika no se asam na ye kana no kware beda di pa this o mu nyina so gina court na asotwe SS etimi di mo no so metuma gina court eya ban asade SS o do mo court. That is why we are saying say nam say no aban nyenti no you see some kind of complicity bi e wo mu say aban nim ho bi pa say sika we die ya hwani ya kokwa judge ya o tie nsem nyina be mfie miensa na wo tie afanu ni ade nyina wo de na tem wo bae no say no kwasem ni ye attorney general on na gina aban no oman ni nyina nan mu ehwe hu se ne ma nkoyie no oye oman ni nyina lawyer pani on na tu aban fo e wo mrasem ene bibibia mu no ekwan ya omo fa so ebe ka omo asem wo court no enya dia na kire se omo ni abre se ampa yewura Wayomi omo wo hwa asotwe bi ama no ebi na na akomi akora kan eduru ba bi no court krom so omo nko e free case na on bra court ka se mabuka ma monsa na omo dimika omo sa court nipa eye enko krata asem ni bibia scan kodi Wayomi ho no wo ya fo bukwa ma court omo me kasa eja ese mramu do omo ba enam so omo na ye omo bi kra omo ba omo nka asem beboa why didn't you charge them? Because opportunity was able to charge you alongside. Now, boy, for so much. I didn't hear side in you. And you buy out this only movie pana. You Wayomi, and yes, I scare higher bridge shake see a boy and nay current value is about 130 something million Ghana cedis. Meaning, a bra you woman ya. Here, this campun talk like crude and their power, the generators of my doom so me feel and sending me knock on him. Doom so I have see. Says Kawi, a cigar. And Quebec anymore pa. This guy could come in here for so. Even just bind you and be beacher say on your crowd say. Aban lawyer can answer me attorney general. What's why I appeal? Send your court to Kayano was a corner or court say one time you who build. Then there's a quabisono one soon and yabre say obedi sikano amagana for. A cabra some no sir fast track high court. Wa hoke ka the year and Kabema Babua. Omo enke so do omo konia de maja me lawyer ni de be sim mremuno. So okwa appeal is on point of law. I to say mranim form penifo bebre kura kire say sa appeal kura ekoye bra e face saving e kwa e panic reaction emfa yi papa biama e bra na wo fast track high court na kwanya bia wo say wo fax wotna obi bia sa wo de ba na mama asem na ni ada ho yiye na attorney general obenya judgment papa magana no kura wantre ho anko because me de nim say ansana prosecutor dey asem bia be kokko so ko prosecute no hema hu say wo kwa e like so obedi bem ntina nsem be da ho na mo je expert opinions na dey ansana dey asem no akokod ahon wantre ho anko adansefo ese do mo konyina wantre ho anko ho anko enu nti na asem yakwa wie se ne asia wie na pi na akọ ene dey na ekwa dey enu no dey eya ibi a omo de katakata eni kwa honorable say asem bi wo nso a edi kan enkoma ba wo kwa appeal a etumi yeyi ema ne masesa ni nyina no kire se ebi wo hosa de edi kan no wo yiro ho ye de ese nka wo ye bia ena bia ankwa ama na wo ema wo arehwemu se ade am ye de me wo ye de metumi bia nti de menko higher ayi a bia ni nim de wo mramu na bro the lower court no level no na menkonko je ono so adwene na we de ebra de edi kan no anamuntu ese nka wotu ahonke kan ka ese nka wo ye sa omai te se Ghana sa bre ye nam ye sa ye de cap ne nam IMF ekope $900 million no kra beba be in 3 tranches they say wotum say wa hodi hotimus ka sem wa ye diamai na ye sika 51 million Ghana cedis akwa kodi obi ho aye ni abresen ke pese ye gia enka attorney general nka before the court even opens na ko order that on nkrofo nkrata sanu bibia nka se na ka duru order dada eduru ba bi kra there's even it's alleged say some documents bi kra were leaked from attorney general department to Wayomi kra to defend himself there ni nyina ede na timi basa ntutu sa attorney general ahun kan on the first leg of the trial ni ade no enche said na ni abre say ye paso twi bi ama wona omofa akwamboni so e ma sa brichie any assign if I should borrow mini penny where the better o man yina borrow with no interest with no interest enu nyina che say omo any mre say ombe diskanama because say there's that complicity e wo mu say omo nyina ho for mu ntina ama akoba sade na aban no ye na dwene say onam odiska no be ma Wayomi e wo saa kwan no so nti
ɛna akɔba sɛ n'ani mmere yɛ sɛ asotwe yɛ sɛ onyane wɔ no a ɔka no ho nyinaa no ɔbɛyɛ. And that's what as a opposition party we are calling on the government say abaye yɛde Ghana man hyɛ wo nsa no adeɛ a ɛsa yɛ wasodie ni sɛ yɛsi de biara bɔ ho ban man ne mfa nya adeɛ de mfa so bɛbrɛ Ghana fo na akɔba sɛ due to abandon negligence and the complicity one must kakesi sa akodi ankrankra bi wono mo a na Jesus kan man na asotwe ese fata so no yɛmfa mra kwa so mfa ma no sɛ de bɛyɛ nsen na hɔ na kyene bi no obi nam sa akwan bi so pɛ sɛ ɔfa o man sika wɔn sɛ ei asomasia na ɔbɛntini kɔyɛ bi no wɔamfa no ho tɔtɔtɔ ntimi so menkɔnkɔyɛ no na abɛnsa na wama nkyirima no aban na bunani aguso ɛne ne nam ho na yɛtoto papa so ɛna ma saa de afrenti aban no we are calling na sɛ Ghana fo nyina haseɛ yɛn kasa ɛbra UTV yɛ adwuma na wofra na we are mentioning baabi a wo bi are students and so on yɛn nyina nsɔre mfa pressure nto aban no so sɛ anamontuo bi aban sɛ wotuo di manimu ya nye benye esika no yɛn sanka obi bia wɔyɛ ho bibi bia ɛma saa bridge no wɔyɛ na wɔbɔ ma wɔ so ɛsɛ ne famra kwa so na so twi ese bia no ɛsɛ de ma no anyɛ saa de a na aban no di Ghana man nyina ehwamo gospel according to MPP ono be dance obi message odi aban say MPP for saa na omuti o saa na omode saa wie owura Victor Salome and omode saa pese omusa edi ewie eye woyomi MPP adem we a bad party MPP for na take out ho no mo ebu asem obi adwenche no was Supreme Court edu tudwa say contragia afrabose woyomi ene aban ekoye no any company be a friend whatever no na aye contractor na ahodin nim fi se ne nyina mra bia so fi se yanko yamfa anko parliament na den ana mutu esika e ma papa yi ya sem sebe o se rade be bompa ye se ubeyi NDC every out of coverage area e wa Ashanti region NDC network no be so we the president na kan obi say ye wo mampanyina wo ya aponchifu oh small you UTV for them was my idea pa name ne bese kan say 2016 Kobe refri Kumasi momo de ansem go to etia NDC na MPP aba adwam mame ko ajakuntu so enura mabunu bi ye kire bi ewo Kumasi montene so di kire say President John Dramani Mahama ne nyuma pa wo ye magana no nkofo nhunu na wohunu nso dia Bible so ye nso kane amfa nhyem pass ye si kane edu aso obi e nti no mu di si mo bi e hu ne ade ko so kama pa na nkofo so kase wo da bi na se bi se obi e bibia afi ne be so kane nipa enim na wia ne nso kane ahwene nim anadwo bibia ni ho eye propaganda eke wara di kanka o nsam kam de obi enyi wo bo so kane kuruwa ne ode ahye because me can pass epon ase wo na table ase but can you crew also odisi so many Kumasi na many Ashanti region Sunday mpanyimfo obabi obu de ne oda ni jahon no nim ma ijane hwehwe fa osane wona wo Kumasi na bia wanhu de ma dwumedi orokodo nyina no ebinum bia wo hui no was obi nyim so a obi kire se damadini nyi ho anche dama ba kwasam no so anyere nchamba ataza sabe emra omana ewum no ye wo mbra yedibuman ye kire oye free constitution makwan se ifambra no kwan no da e wotumi da eye mapɛ fe no wa kire free no mu ye ataze eye ma epɛ oye mbra ochre ananuanom woye no ofambra kwando ana otie mbra so ofambra kwando da pro ndi afase ndi so obi pa na afase awada azaze ebini ma MPP woye mbra ma won kwando wotumi your press conference waye obi agada mo nti oye dan na mo won so woye ni Kumasi a nzama waye wode kira wona wo hui nso kwa fase mba payfose esenyanko a otan ewi masemka ntunye de otwa short pa o na me nde se ye ni fi ye na aban bi ba so na oye mpuntudwuma
and recent nkofo ye ho demonstration e ma nipa hu se we na ban na ye nsa na ye gya to se ban na ye we o se kabio me si ye ni fi ye this nkofo bi ye demonstration am ye hu se we ana ban ya nsa na ye hu na dika we free there embiri bia na mu nsam nti era ye wo mu of course embiri bia na mu nsam ya dia wada chi se nyan obi wa ada chi se nyan adaza yewo mfantie wo kase bu ahwesa anhwe no nsa nti ususu se saa de na course no na ya de ehia se wo se ba anti na me sha asitie me promise am de sha asi o yewo mra wo man embra makwan de bibiara ofa mra kwan no ye na mo man ye bibia ofa mra kwan no ye se wo ne ma nyina ho kwan na nyina na se fata anti won wa adwene mu wo fi de e kwan a wo fa do a omanto na wodem wo be hu ndwuma pa won wo ye no ho obi ansi won kwan ntina me ka cho de pra owi ondi afa so to pra afa so a no wada nche no pe kuntu te ha ma NDC mabunu na yes ade of course ana ye analyze the act ye nhwe se bia e wo mrema na nimram enyina di tum se mra kwan so no so ka se ena me tiwe na me so me demonstration etia ma osam ko ditumi krata na police ma mitumi krata me wi a ebusam se na ne wiye ye aboaw ana moaw nye se me okwan se me nye kwan de se etwe ho kraje asmari kan manyo ya adwene wo kwahye manyo ya adwene ye o sande menyi kumase na menyi masama omnam duma kumasefo NDC woyɛ damazan azaza wosi wondwuma waye ana pese mitei ma ubisa nyamin mo kan a iye kira woyɛ no wo kire ndwuma pa omampanyin waye no kumase for that matter NDC aban waye no kumase ana wo kire nso ayebona obi aka se boy enti memenyi kumase enti menyim senti kura farbaya odi dam ya kire no bai azase o sorry kire dwuma pa enti dwuma pa no waye no wa kire no ha no de obi no wa funu train wa pa no we police freeze nti ne kwan so no mo ye ne kwan so waje wo koje mbra kwan wo e police fo no mo ntumi da won ye enti sa so wo bi na so se waye bibi okumase na so wo ba ya kira kofi bu achi wo ho bantuma kofi bu achi kwaje nti asema me busa ne se wo ye mrahye bedwani pen wo ye politician ma me nka no sa ebeye se ne aban bi beye no ye de beye demonstration ama nkofo no se we ana aban ne ye sa ne ye no no a that's my question ana pay ade abetre e preje adwen ma ya dwen for man no ana mebua sabepepe nya ye kire ne ye the man not nti mo ye no ayemra kwan nti wo hutum de wo ye nti ye owo hutum de wo ye kire osana mbiri bia na nemu asem ade mfaso die bebre wo man no se mo hu se ya me kan bi se na san wo ye de menwuma nyina wa santemem mfaso aba obi nyima obi kire obi ni mo be kire obi din no taxi driver master nyame wo hoje sen 1441 mami nko honorable yiso safo mensa so na onso fa ne de mra eje ka to see ene do be kan bo ye na mp3 o se eje ka se bi se ade cha yetensem eja ena wa na wo kan se o abako se me bibi se ye heda ente ne mpani nsem da se aban bi wo so ade se mabunu ko bi heda sore nante eche se de aban ye nti ansa na amanfo ehunu ne aban ye ade ne de se ye ya wo de emu da ho fa obi ehunu na de nti na akobasa de nti abasa ene se amanfo ohunu hwe eno na bi a omo atete o mpese o mo try creative bi se bibi o na menua de meka ne se exercise in futility o ma waste amanfo mrekwa se no o ma traffic chi kumase ene ade bi a o ma ha amanfo kwa ya tete ene o mo de ha kumase man ene asante man kwa mfa so bia eni so menua de meka ne se so ni so san mfa so be na oso ba ku ye ba ansa na NDC for the ba ni SMV for na organize se na no adwen atache ni se mo kan de president na se wo ya wanyeye sure ana we nso de ni se wo ya waye the so ya from somebody's point of view and na the ekoso a obia dane da when this MPP obia hu na dum so titiriwa na ye nyina so a de demonstration kuma se ya de a emu da ho pefa obia nim
emu da ho bia e ka obi a obi ani mo de na nkofo nim obi ani ana mo de so nkofo nim ya o tie when I make say Argentina it is me alleged say omo ye kra na amanfo ohuru it is me alleged pe kra bu say ya mi obi oji tuma nya no say ya MPP for any one so we demonstration so na we ye dey march just 1000 march something na amanfo ejina nche etwam no na omo ehuru na wo ti say ya ade a wa ya ade any one that is not what the people want so kanu na nka amanfo pa nka omo huru komba bo abaso kra MPP for ko ya about 500,000 people to a year on buy omo mujina nche nyina ebo sebo te so omo mujina nche kro mo bo mo na ya sa figures no mo sheda kan nipa no ana mo bo mutrim enye botum enye the leaders of the demonstration na na ekon media houses na ekon de eken Al Jazeera international info be BBC omo agina no mo hwe dom no hwe nipa tinya de ade a so mo ma demonstrations ahodo mo akova bebrebe nto mo hwe nipa no ni ade ne dogo ne Ghana media wa na Al Jazeera for na be kan nkofo mo demonstration Ghana me say media houses are Ghana ha as well as international media houses enyina na can say nye say yen a ye call demonstration the original can say nipa say na ba we didn't count but mo won chen a mo de mo ye very very impartial mo de mo be hwe de ekoso mo na mo kai enye MPP for na de betu just say nipa ko pa na de here can say minia to whom much is given much is expected abai bia ni wa oba sika hini boto mo de be ye wo kwan aban fa so enye sika so NPP NDC aban owo so ya efimfie nsiani the late Professor Miss nyame fa ne kransie ni penso ebesi ewura don mama penso ye wo mfie nsia ewura mfie nsumi resources so aban we anya no nka ya ni wo ma wo se o mu ko gina wo se ye ba be ya yidi ache ade a ye wura President Miss ne the late President Miss ne mama ye because me dem kan mi no nyina bom if we say projects ni bebre a o mu kan ade a ye wura Miss penso and start ya abia ba be dru sabe ti o mienu nyina mfie nsia no nyina eno ma nya no kra da say sa mfie mienu wei na ye wura mama wetima sa de nyina they talked about Sofola interchange start sabe o mampani ku 4 penso na ye wura Miss ba na o to aso na ban o so be to aso asabe wi ntino bebre wono mo a kumawu nsuo mo kan even mampo nsuo a na mo kan no start even MPP penso ebre approve law of parliament kan ba na beto aso mo ya ne ade nti nya de a esi mfie mienu wo ya yewura mama ba yi on de o ya answer ni 3 ye o ba ne o ma ya wi na oja akwa commission na sikane resources afasa by we nsem no in the history of this country aban bia ni wa ba wonya bisada enya ne mpomponso mpuntuo mpomponso na ehunu no a ne kura de akwa wie dum so a egu nyuma bebre eno ne what Ghanaians are worried about say anyuma eguo apart from say private small scale nyuma kiti a eguo no nya no kwa na yeka but no wutie asiu mpanifo a other network say see ya kasa fu esibu sabre yo your third man first quarter kranya ending nipa 500 asiu nko industrial and commercial workers ni no mo afre mo adwuma afin ko na wie no na o mo say 3000 na o mo kofie na we Ghana say ni social system ni family system stina adwuma ho odi abusua bi wa wo komu a abusua bebrebe ni nyina nipa ba akopɛ na ye adwuma ɛna wo maka nyina dan no ndi se nipa ba akopɛ wo hwiri na adwuma a ɛkɛ sɛ abusua ni nyina asemato mo that is how our system and the structure is nse nipa hwiri wo adwuma sei ɛwɔ ICU industrial and commercial workers union side nkoa ye hwɛ hairdressers wo munwuma egu babafo any ade any other sectors wo munwuma egu because of dumso this is what is worrying Ghanaians na nya omampani jo mama ya eno 2008 Abraham MPP power campaign koso a na MPP kire yaye we wa ha asem obeka say it is an exercise in mediocrity so you can mamuo papa nya ni so obegina house ma ye nsuo ma ye kanea na aban be aba o ye bi ono na kan say satam no say nya eni kwase ye de campaign governance yin ko nya ho because aban bi aba o ye bi after the draw pen so dia you for your demonstration the watch so be nsuo be one dey exercise mediocrity. I mean, this is very disappointing. Really, so let me mention some few figures here. Now, me can resources. O mampani ko for mfie nwotwe ade a obedi ye no. Eto a yejeje no ye man mu taxation ho anwan nyina mfie nwotwe no. Na 15.2 billion Ghana cedis. Aban we ba ye mfie nsia na ye wi mfie nso no. Se de o mo sia toto tuo mu ni ho anwan ne ade no.
taxation kwa sika e free say NDC 2 iba ya no manya e 62 billion Ghana cedis. Compare that to 15 billion cedis. So where e borrowing bosia ye koje e de be ye adwuma o ye man mu a omampanin kufo mfie nwotwe nyina no sika ye borrow ye na ye $5 billion. Aban we buy in fiancé ewra mfianso mu sese no $27 billion. And aban aboro. You have gold export. Omampanin kufo mfie enwotwe nyina no Ghana de enya furu mu ye $9 billion. Aban we buy no $25 billion. See you have cocoa export. Omampanin kufo mfie nwotwe $7.4 billion dollars. Aban we buy so many $14.5 billion for cocoa export. And what oil revenue about $13 billion. So as ka woni na ka bo mo hwe ni bebrebe. Na de obegina aka na ye nso sa bren kese Ghana. Se komampani kofo ne ene na ban. Sika kakra nya ne de etimi ye so hwe akwan a e ko nanim. Meme ye MP wa Sunafo North. Sunafo North kan na ye one district ni ye chemu ye nya Sunafo South ni ye nya South. Sunafo North nko ade ye na South kra ne ye nchemu no nkan. Na no me kan school adan kwa mfie nwotwe komampani kofo si ye MPP Sunafo North. Yes, school adan mako aduonum nson 57 within the 8 years. Sika kakra ye nya now. It is a company ko 4 person ye nya this resources I tell you Ghana akonanim. We see Musa say na we nyina echi then ye tuti am 2008. Sure, that is why we are saying say adie hia ma na me can say organization decides all. Ebia e kwan bi so no. Ebia tutu ebi ankoye. Ebia vigilance bi amaye say the SNK ye. Enu nyina kan bi na 2012 edikoko wie court. Eni ade e court wo so no. Amansan nyina beti ase se ehwe nkrobo e court so nyama bebreba. Edru ba bi list na akra de tumu se ba bi na nyama bi antimi ankoye. The air can say this government or near the SOM mai I bebo am man akonanim based on the resources awanya no enya no na yehuni. Enti saade na youth no kokoye ye no. It is really alerted that social media bebre say edru ba bi kwa no mu tetes come am for say they should come and join because and they come there mutia saying I cannot tell. But me see can social media and say it's alleged. It's a so allegation. Say mo na mo media. Yes. Yes. Mo na mo media for ja mo na mo timi. Honorable Yebre so. Mo go mo na mo Yebre na so. Mami kan be be come dey no be man be a 5 and 10. A waste of time. Anya dey on e cry say. That's good. Yes sir. Ensema okeka nyinara. Bosia wa boyina. Onu susansunti na mbranten. Anya President Jomama na okeka cha mbranten onkoye exhibition and I won't quiet demonstration and trend ama why on small sabi one wo ukrum no wu da ma jiri kodo on ndenche na mama menu na atase de dambo si a wa nyina ne ho adwuma ne bi na we ya kire anu nso sa bosi na bisu wo di tua ware wo bosi a wo boe no no ka antu ya wo ese bosi de bia ya adwuma of course adwuma be ne de asante we bosi an de ne project bi na ke yen so oh na ebi na oboy your fence say nsu a wo de come on mampong okobu yes can be no sa wo say de e ka na honorable Yebre na Yebre mama can me text messages what is say NDC for Edepo ebe Kumase kra MPP for any enso we Efri Jacob Gavo Kumase Tech abusia aha na edi nkomo no besie ebeto aso ewe akire ho moti honorable George Kuntu Blanks and the Federal Kuntu ono kan no emrahye bedwane we Kumfi constituency in the Central Region and honorable Robert Safumen Sanso emrahye bedwane ewe Sunafo North constituency Brownfo region perifo madam wase na me see anso na machia eye papa wo di ne birthday the latest birthday boy in town a friend of Opani Augustine Prempe kane na we auditor ewe audit service e say ogina home na o say nyame enhiraw wonfa wanamon NCCE we free Reverend Edward Ajiman Prempe ene o maka nyina ebi so free osikani mensabunsu oye adwuma wo Rainbow 2000 Limited a part of Hippo Group of Companies within the Kwame Agency na meboa yebesa atoaso na me onti na nche for the